कालभागसहस्रयुग पर्यन्तं लक्षदीपदान कल्पोक्त समस्त फल प्राप्ति पूर्वकम। यो के तिलको तेलमा भिजाउनु भएको हो कि फुलको तेल? सूर्यमुखी तिल तैलक्तान सपाद लक्ष्य शङ्खकान त्रिपञ्च सप्त नव एकादश तन्तु निर्मिताः सपाद लक्ष्य शङ्खका रजत परिस्थिता लक्ष्यवर्तिका प्रजना कर्मणि दीप कलश गणेश पूजनम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पूजन कर्मणि निमित्तार्थम च प्रतिज्ञा संकल्प वयं करिष्यामहे। ओम जदाग्रतो दूरमदे देव तथा भैवैते दूरांगमं ज्योति खाञ्ज्योति रेकान्तन्मे मनशिव संकल्पमस्तु। अब त्यहाँ एउटा दुनामा त्यहाँ कलशको पूजा गरौँ। हरि ओम अपां पदवर्ण देवताभ्यो नमः गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम आवाहनं समर्पयामि कलशवर्ण देवताभ्यो नमः आसनं समर्पयामि पादयो पादजलं समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं मुखे आचमने पुनराचमने पंचामृतं शुद्धोदकै स्नानन्ते यथा बिल्वचारे गन्धाक्षत पुष्पाणि चन्दन अक्षत फूल पञ्चोपचार सबै थोकले पूजा गरौँ कलशमा। कलश वर्ण देवताभ्यो नमः पञ्चवर्ण देवताभ्यो नमः। आसनं पाद्यं अर्घ्यं आचमने पुनराचमने पंचामृतं शुद्धोदकै स्नानन्ते गन्धं अक्षतं तिलाञ्जवा पुष्पाणि फल नैवेद्यं द्रव्य दक्षिणां च समर्पयामि कलशवरुणाय नमः। त्यो दुनामा यसो सबै थोक चढाएर यसो सही राख्नु है। कलश मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समस्थित मूले तस्थित ब्रह्म मध्ये गणान्वित कुक्षतु सागर सप्त सप्तति पाप सुन्दरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण वेद सहित सर्वे कलशको समाश्रित यसो फुल्लेर प्रार्थना गरेछु। देवदानव सम्भाव्य मध्यमानि महोदय उत्पन्न सीतदाकुम्भ विधृत विष्णुसं तत्त्वति सर्वतीर्थानि देव सर्वपैषा पैतिशानि भूतानि त्वयि प्राणप्रज्ञ शिवतं सतविरासि विष्णुन्त प्रतापति आदित्य वसुरुद्र विश्वदेव सप्रतिका नमो नमस्ते सनिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय दशाननाय दलाधिनाथाय नमो नमस्ते। अपां पदवर्ण देवताभ्यो नमः। पूजितास्त समर्थम राखिदिन्छु गुरुलाई पनि हजार राखिदिनु। अब अर्को दुनामा त्यहाँ गणपतिको पूजा गरौँ। एउटा दुना राखेर पुष्प टुक्रा राखेर पञ्चोपचारले ओम गणानन्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो ममाहमदान् गर्वधम तमदासे गर्वधमं भूर्भुवस्व श्रीमन्महागणाधिपताय नमः। आवाहनं आसनं पुष्प टुक्रा राखिदिन्छु। पंचोपचार आद्यम अर्घ्यम आचमने पुनराचमने पंचामृतं शुद्धोदकै स्नानन्ते यथा बिल्वचारे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय सहानाय सपरिवाराय श्रीमन्महागणाधिपताय नमः। एकदन्ताय नमः विघ्नहर्ताय नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सब फुल्ले नमस्कार फल सवने सुन्दर नमस्कार गरिछु। रक्ष रक्ष गणा रक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्ता नाम भयङ्कर्ता प्रात भव भयनाभक्त दैवातुला कृपा सिन्धु शरणातुला गज प्रभो वरदस्तं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितं भवानेन फलदानेन फलदस्तु सदा मम फलं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। राखिदिन्छु। भयो। अब एउटा दुनामा ब्रह्मा सावित्रीको पूजा ब्रह्माजीको पूजा। ओम ब्रह्मजनम प्रथम वरदानसेनत सरोजबेनाव सकुन्दपं वक्षगिष्ठ सप्तशयोनिमा सप्तशदिव सावित्री सहि ब्रह्मणे नमः। भो ब्रह्मणि आगच्छ यातिष्ठ मम पूजां ज्ञान यावत् पूजां करोमि तावतं सुस्थिरो भव सुप्रसन्न सुवरद भव। आवाहनं आसनं पाद्यं अर्घ्यं आचमने पुनराचमने पंचामृतं शुद्धोदकै श्रीदायतामरश्री राजन्यः सुरः एकाव्यति व्याधि महारथो जायतं ठोकिणिर्वा सरस्वती वन्दे दक्षिण सविष्टु रसविष्ट समेय यवास यतमनस विरोधायतं निकामे निकामे नः पादन पार्गत फलमध्य नवखदय पच्चतं योग सेमन कल्पतमो सावित्री सहित ब्रह्मणे नमः। राखिदिन्छु।
अब एउटा दुनामा महेश्वरको पूजा गरौँ भगवान शङ्कर शिवाजीको पूजा है ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं संरत्ना कल्पोज्ज्वलंगं प्रसन्नविकवराहित्यस्तं प्रसन्नं पद्मासेनं समासाब्दमरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वजं विश्ववन्दं निखिलभयानं पन्थभग्नं त्रिनेत्रं भूर्भुवस्वः भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः पार्वती सहित आवाहनं आसनं पाद्यं अर्घ्यं आचमनं पुनराचमनं पञ्चामृतं शुद्धोदकं स्नानं ते यथाविधिप्रचारे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः हे सगौरी सपिनाकपाणि सशङ्खमौली वृषभाधिरूढा देवादिदेवे समये सनित्यं गृहाण पूजां भगवान् नमस्ते भूर्भुवस्वः भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः सो प्रार्थना गरी कर्पूरगौरं करुणावतारम् अब एउटा प्रहरीमा विष्णुको पूजा गरौँ अब प्रधान देवता लक्ष्मीनारायणको विष्णु लक्ष्मीको पूजा आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पादयोपाद्यजलं समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं मुखे आचमने पुनराचमने पञ्चामृतस्नानं शुद्धोदकं स्नानान्ते यथामिलपचारे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ओम विष्णवे नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम महासंकर्षणाय नमः अनिरुद्धाय नमः प्रद्युम्नाय नमः चतुर्युगाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि त्यहाँदेखि अक्षतामा चढाउनु तिल जौ चन्दन फुलले पूजा गरिन्छ है तिल जौ चन्दन फुल विष्णुलाई अक्षता हुँदैन चढाउनु संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यशो सशङ्ख फुल्लेर प्रार्थना सशङ्ख चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसिरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकं शुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं लक्ष्मी सहित विष्णवे नमः राखे अब यसो पितृहरूलाई पनि स्मरण गरौँ पितृहरूलाई पनि सम्मान गरौँ एउटा दोनामा राखेर एउटा पुष्पको टुक्रा राखेर यसो सेतो फुलहरूले चन्दन पञ्चपता राखेर रातो फुलहरू नजराइदिनु पहेँलो फुलहरू चन्दन हुन्छ ओम पितृ झसोदाय झसोदा नम पितामह झसोदाय झसोदा नम प्रपितामह झसोदाय झसोदा नम अक्षर पितरं हिमानन्द पितर पितृवन्त पितर सुन्दरम ओम आमा बाजा सत्र सबो जगन्या देवी धामा पृथ्वी विश्वरूपे आमा गन्ता पितरा मातरा चाम सोम अवै तत्वेन गम्य नमो वा पिता रुणसा नमो वा पिता रसगा नमो पिता देवा नमो पिता सभा नमो पिता घोरा नमो वा पिता मण्डले नमो वा पिता ज्ञान पिता तत्वस वा पिता लक्ष्मी तत्व पिता रासादत ज्ञान अज्ञा सकल पितृ देवता भेने सब प्रार्थना गरिछौ ईशान विष्णु कमल सन कार्तिकेयं भन्दै तयार गर जनि सकने शरणं क्रन्ता मरेन्द्र कलश भवकं सेपानं बाला नमामि सततं पितृमुक्ति हेतु ज्ञान अज्ञा सकल पितृ देवता भ्यो नमः राखिन्छ अब धूपबाती गर्नु पर्छ एकचोटि सुपर फास्ट एक बाली हाल्ने धेर खोल थुप्रै छ हरि ओम ब्राह्मण से मुखमा सेवा हो राजन के दवरो तन सदर वे सपदवा को सुद्रा जायता चंद्रमा मन सुजाता चक्र सुजाता सदाय सप्राण समुखाता निरालायता धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि घण्टी बजाउनु खोइ घण्टी बजाउनु परस शङ्ख पनि सार्जं तवापि संयुक्तं वह्निनां यजितं मया दीपं गृहाण देदेशं त्रैलोक्यं तिमिरापहं धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ब्रह्मणे नमः विष्णुं नमः महेश्वराभ्यां नमः ज्ञानप्रज्ञा सकलदेवता
श्रीभ्यो नमः अब त्यहाँ तिल ठिक राख्नु पर्यो है तिल अलि निकै चाहिन्छ त्यहाँ पूजा गर्नुलाई तिलले पूजा गर्नुपर्छ बालेपछि पहिले तयारी गरिसक्यो तिल चाहिँ तयारी गरौँ न त्यहाँ होइन टिका बालेपछि अनि सल्काएपछि पूजा गर्नु हो दियो चाँदीको दियोबाट सल्काउनु बत्तीबाट बत्ती सल्काउन मिल्छ यो लाख बत्ती बाल्दा चाहिँ अरू बेला चाहिँ बत्तीबाट बत्ती सल्काउन मिल्दैन सरक नहल्लाइकन ननिराइकन नआत्तिकन हडबड नगरेपछि है आनन्दले गरौँ केही छैन भयो 400 रुपैयाँ पनि यसो अब सबैले हातमा तेल लिन्छ हो ल बालिसकेपछि लिनु ल अब त दियोलाई पनि राख्नु परे राख्नु दियोलाई परे लगाएर राख्नु त तपाईँ सबैले हातमा तेल लिन्छ वरिपरिबाट पूजा गर्नु त्यहाँ भरिसक्ने खाएपछि चाहिँ त्यहाँ संसर्ग नगरिदिँदा राम्रो हुन्छ उहाँहरू बिहानदेखि भोकै बस्नु भएको छ परेबाट हेरौँ ठाकुरले दर्शन गरौँ ल तिलले पूजा गर्न थाल्नु है पढ्न थाल्नु ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णुवे नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम शंकरसनाय नमः वासुदेवाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः मधुसूदनाय नमः नारसिंहाय नमः मधुदाय नमः जनार्दनाय नमः वेन्द्राय नमः हराय नमः कृष्णाय नमः प्रणवाय नमः ओम सहस्रशेरिका पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपादो सभूमिगं सर्वकृष्णजा ततिशा दशांगनामा पुरुषे वेदगं सर्वदा भूतंदा सभावे मौतामृतकसे कामोददानेनातिर्हत्यो तवान समय मतोदाय सपुरुषा पादो सभी सभूतानि त्रिपादा समृतं देवे त्रिपादोदे पुरुषा पादो से भवतु न ततविघ्नकर्तान ससनन सनेवि ततविरागदा तविरागदे पुरुषः सदा त्वचरे सतपासा गुणवत पुरा तस्मतक सर्वहुत संहिता विघ्नाय समपसन्तप्सते भागनागमसते तस्मतक सर्वोत्तरिता समानितगिरे सन्दाकुसितगिरे तस्मदाय स्वागतते भयदसगामो हदगिरे तस्मदादावय हमसगमरहि किप्रोतं पुरकन्दातमततेन देवासन्त सातरे काचपुरगमत भूतानि धावकल्पनं मुखं किमसर्गितिं तेन सिद्धिं बाहुकिमरपादौ सेवेन्द्रमादौ समुखमासेर्बाहुराजनकतापुरतादसदद्वै सपद्भागं सुद्राजायत चन्द्रमा मनसोदात तक्षसुर्जातायत स्वतद्वाय सप्राणसम्मुखादग्निददायत नाभ्यासितन्तरिक्षकुशिस्नग्रहो समपर्दता पद्मं भूमिदेशसोता तथा लोकानाकल्पान तत्पुरुषेणाविकादेवासन्यामतं वसन्तस्यासे धर्मवीरै तन्ना विष्णुदिनसरनभि सर्वतत्तन्परिधात्रि सप्तसंहिताकृता देवानां तन्मानमपन्न पुरुषं पश्यन् जन्मेन जन्ममय जन्त देवासं धर्माणि प्रथमान्यसन् ते अनागमयमान सतन्त तत्र परिवेशाद्याः सन्ति देवाः ॐ सपादलक्षवर्तिकदेवी नमः ज्वालमालिन्यै नमः समस्तपूर्वकारितसङ्कल्पसिद्धिरस्तु ग्रागुणविशेषेण विशेषायं स्वपुण्यतिथोऽद्यः वर्गपुत्राणां नेसारि द्वादशराशि शैलानां स्वपत्नी सपौत्रपौत्रादि स्वकुटुम्बादि सबन्धुवर्गादि सपरिवारहित खड्गबहादुर सभार्य भद्रमाया नामले देव्याय अरूले चाहिँ आफ्नो नाम अघि उच्चारण गरेको छ सबैले आफ्नो नाम सम्झेर म भन्नलाई श्रुति प्राप्त पुण्य फलप्राप्तार्थं विशेषतः ज्ञाता सकल सिद्धि उदाहरणार्थं करिष्यमाण श्रीमद् भागवतस्य साप्ताहिक पाठकथा श्रवण कर्मणि भागवत कथा श्रवण कर्मणि पाठ श्रवण कर्मणि पूर्तिल विद्यार्थं सपाद लक्षवर्तिका प्रजनन तिल तैलक दान सपाद लक्ष संख्यगान सपाद लक्ष संख्यगान सकल पापक पूर्वक अखण्ड सौभाग्य प्राप्तार्थं दीप प्रजनिवेशादि काल भाग सहस्र पर्यन्तं लक्ष दीप दान कल्पोक्त समस्त फल प्राप्ति पूर्वकं
भगवत प्रीत्यर्थ तिल तैलकदान अन्य लक्ष्य सङ्ख्याका कर्पूरयुक्ता सुवर्णवर्ती सहित रजत दिन पात्र परिस्थित लक्ष्यवर्तीका प्रज्वलन लक्ष्मी नारायण भगवान समर्पयिष्यामहे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्या मनवा प्रकृतिं स्वभावं करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयत ईश्वरार्पणमस्तु। अलिकति अरू उठाएर छेउमा धार्दिनु। जात दैत्यपदार्थाय देवानां पालनाय च तस्मै देवाय सत्याय सगुणाय महात्मने दत्तभक्तस्वरूपाय ऋषिकापतये नमः। गृहाणार्घमय दत्तं राधिका सहित हरिओमाय सहित हर। अब भगवानको नाम सङ्कीर्तन गर्दै गर्दै मण्डप र त्यहाँ पनि वरिपरि परिक्रमा गर्ने। अब छोराहरूले यसो बोक्न सकिन्छ भने बुवाआमालाई बोकेर घुमाउने चलन पनि छ है मण्डपमा पनि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय वासुदेवाय भज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय भज सुखदेव स्वामी भगवत सुनाए परीक्षित महाराज ले यही ज्ञान